Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Imam Tahrimam, saya nikahkan, saya kawinkan saudara kepada putri saya, Detri Suliastini, untuk saudara dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Detri Sulistiani putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Alamin. Pak Bu Haji bareng Pak. Pak Haji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagil karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hasil maqasidana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Sari'u ya Mujib ya Qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Detri Aak yang aku mas kawin emas 10 gram dibayar kontak